Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi babagaruka ku makuru n'ibyegeranyo haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Ni inkuru y'akababaro ku banyarwanda muri rusange nyuma y'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée, wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda kuva mu mwaka 2015. Uyu Ingabire Marie Immaculée yakoze imirimo myinshi mu Rwanda, gusa akaba yaramenyekanye kubera kuba imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko akaba yaragaragaje umwihariko mu kurengera uburenganzira bw'abagore. Ese ubundi Ingabire Marie Immaculée ni muntu ki? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Ingabire Marie Immaculée. Icyo nagusaba ni uko wabana nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi mbarugambiriza kuri Initalk Rwanda wakunze ibyo dukora, ntugende udakoze kuri like. Ubundi amazina ye ni Ingabire Marie Immaculée. Yavutse mu mwaka w'1961, avukira mu gihugu cy'u Burundi kuko ariho umuryango we wari warawungiye kubera amateka mabi yaranze u Rwanda. Yagiye atangaza kenshi ko kuvukira ishyanga no gukurira mu buzima bw'ubuhunzi ari byo bintu byamubabaje cyane, kuko byatumye adahabwa uburenganzira yari akwiye, ari nabyo byamuteye ishyaka ryo kumva yanze akarengane akariko kose kuko yakuze agakorerwa. Ingabire Immaculée yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu cy'u Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabire Immaculée yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu ya kaminuza mu bijyanye na Gender Studies and Human Rights yakuye muri kaminuza ya Pretoria mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Yari anafite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri kaminuza ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Yari anafite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko n'uburenganzira bwa muntu yakuye nayo mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu mwaka wa 2001 nibwo Ingabire Marie Immaculée yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo yageraga mu Rwanda akaba yarakoze imirimo itandukanye, aho yakoze mu itangazamakuru, aho yakoze ku bitangazamakuru birimo Orinforo, ubu akaba ari RBA, ikinyamakuru cyandika imbaho nshya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gihe yamaze ari umunyamakuru akaba yaragize uruhare rukomeye mu gushinga ishyirahamwe ry'abanyamakuru ry'abagore mu Rwanda irizwi nka Arofem. Iri rikaba ari ishyirahamwe ryari rigamije guteza imbere abanyamakuru b'abagore no kongera ijwi ryabo mu itangazamakuru. Ingabire Marie Immaculée yanakoze mu miryango itandukanye itegamiye kuri leta irimo Profamu, Twese Hamwe, Ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mwaka wa 2004 Marie Ingabire Immaculée ni umwe mu bantu 20 bagize uruhare mu gushinga Transparency International Rwanda mu mwaka wa 2004. Mu mwaka wa 2007 Ingabire Marie Immaculée yatorewe kuyobora inama nyobozi ya Transparency International Rwanda, ariko akaba yaratorewe kuyobora Transparency International Rwanda mu mwaka wa 2015. Muri manda y'imyaka 5 yari yahawe yari kurangira mu mwaka wa 2020, gusa mu mwaka wa 2021 mu nama rusange ya Transparency International Rwanda yabereye i Kigali ku itariki ya 12 Nzeri mu mwaka wa 2021 yayingiye kumutorera indi manda y'imyaka 5 yari kurangira mu mwaka wa 2026. Mu gihe kingana n'imyaka irenga 18 yayoboye Transparency International Rwanda, yatanze ibitekerezo n'amabwiriza akomeye mu guhashya ruswa n'akarengane, anahuza imikoranire na leta n'abandi bafatanyabikorwa mu nzego zitandukanye mu gushyira mu bikorwa gahunda zo kurwanya ruswa n'akarengane. Mu mvugo ze Ingabire Marie Immaculée yajyaga yumvikana kenshi asaba urubyiruko kubyaza amahirwe rufite umusaruro, bagakorera igihugu batitangiriye, ko nibatabikora Imana ibibareba kandi ikazabibagyoza. Ingabire Marie Immaculée yitabye Imana ku itariki ya 9 Ukwakira 2025 nyuma y'igihe kinini yari amaze arwaye. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa kane tariki ya 9 Ukwakira 2025, yatangajwe n'umuryango wa Transparency International Rwanda yari abereye umuyobozi. Wavuze ko ubabajwe no gutangaza amakuru y'urupfu rwe, uyihanganisha byimazeyo inshuti n'umuryango we ndetse unamwifuriza iruhuko ridashira. Inkuru y'urupfu rwe Ingabire Immaculée yashinguye abantu benshi, haba urubyiruko ndetse n'abakuze, aho abakoresha imbuga nkoranyambaga bamwifurije iruhuko ridashira ndetse banamushimira umurage asize ku banyarwanda muri rusange. Bamwe mu bagize icyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga harimo uwiyita Sa Uracyaryamye ku rukuta rwa X rwahoze rwita Twitter, aho yagize ati ruhukira mu mahoro mubyeyi. Umunyamakuru wa Kigali Today Niyomwezi Annie Maria nawe yagize icyo avuga ko ijuru ritashye intwari. Niyomwezi Annie Maria we akaba yagize ati ijuru ritashye intwari, wakoresheje igihe cyawe neza, warakoze kuba wowe no kubera benshi umurengezi n'urugero rushyitse. Ruhukira mu mahoro mubyeyi, udusuhurize izindi no rusanze. Hari n'abandi batandukanye banditse ku mbuga nkoranyambaga bifuriza Marie Ingabire Immaculée kugira iruhuko ridashira. Ubundi mu buzima busanzwe Ingabire Marie Immaculée yari umubyeyi w'abana 5 barimo abe n'abo yafashe akemera kubabera umubyeyi. Reka tumwifurize kugira iruhuko ridashira, tunihanganisha umuryango n'inshuti ze. Reka nkubwire ko ari naha dusubikiye ikiganiro cyacu cyakarukaga ku rugendo rwa nyakwigendera Marie Ingabire Immaculée, wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda.
ndetse akaba anasize umurage ukomeye mu banyarwanda muri rusange. Reka ngushimire nawe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozi ikiganiro cyacu, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru n'ibyegeranyo tubagezaho umunsi ku munsi ahangaha kuri Initalk Rwanda. Reka nkubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza.